yemwe abari ku isi yose tumukomera amashyi. Ababyeyi bacu rarange tumukomera amashyi. Ugwaruka mwivuga amazina tumukomera amashyi. Umukama Yesu Kristo yagize ibyiza tumukomera amashyi. Dawe wa twese ubyagiye mu ijuru, izina ryawe ryeranda n'iryo gukomerwa amashyi. Ubwami bwawe nyagora ku ngoma nibuze bwakira nimero ya mbere mu mitima yacu. Ibyo ushaka biri ku mutima wawe nibisesekarire mu mishaha yacu tube bazima. N'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose nifatanije nabo duhuje umutima, nifatanije nabo duhuje ubwenge, aho bari ku mpande zine z'isi bose twese mukama tuguhaye icyubahiro kubw'umwuka w'abazima dufise. Suko twakoze byinshi byari kudufasha kuba turi bazima kuri uyu munsi hoyaye, kandi suko abatari bazima uyu munsi abasezeye uburyohe bw'iyi si, suko batari bujuje ibyo bakeneye hoyaye, ahubwo ubuntu bwawe, ubugombe bwawe, ububasha bwawe nibwo bwakoze ibyo turiko turabona. Nero mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo niho turi gusengera abana bawe. Bizi neza ko muri twebwe turiko turasengera hamwe harimo abafite ibibazo bitandukanye, hari abafise iminaniro y'ubuzima, hari abafise ubugwayi, ariko uyu mwanya turi gusenga kugira ngo ineza yo mu ijuru igaragare mu buzima bwacu. Dawa twese byagiye mu ijuru, wowe ukorera mu mitima y'abakubaha, akira amashimwe avuye mu kambi k'imitima yacu. Ububasha bwawe nibwurukire kuri twebwe, imbabazi zawe nizitwikire ubuzima bwacu. Maraso y'umwana wa Yesu Kristo turayitwikirije, tuyatwikirije ingingo zacu zose, kugira ngo ntutubone ari twebwe ahubwo tubonemwo umwana wawe Yesu Kristo. Kama Yesu ni wavuze ngo ndi kumwe nabo utakibavirira gushika ku mwero w'isi. Yesu ganza mu buzima bwacu, Yesu ganza mu kubaho kwacu, Yesu Kristo mukunzi mwiza, Yesu Kristo mugira neza, Yesu Kristo muziranenge, Yesu Kristo mwagazi w'Imana, wowe ukiza abantu bose ibicumuro. Turi gusengera mu izina ryawe duha umugisha, turi gusengera mu izina ryawe tubohore, turi gusengera mu izina ryawe duteturure, turi gusengera mu izina ryawe duha amahoro. Niyo tutasengera mu izina ryawe nta mpuhwe, nta mugisha, nta mugwiza turi buronke. Niyo tutasengera mu izina ryawe nta byawe. Uyu musozi tuduze ko ni uw'amasengesho. Hari impamvu muri izamu ryo hagati ya 3 na 6 tugorobeje tugusenga. Nuko tuzi kuri rutanga bibondo, nuko tuzi kuri rutanga amahoro, nuko tuzi kuri rutanga mugisha, nuko tuzi neza kuri rutanga mugwiza. Kama Yesu Kristo ni turi gusenga mu buryo busanzwe, turi gusenga twuzuye umwuka wawe, tudakekereza ko ibyo dusaba data biduha kukarabifise. Nitwishigikiye mu makosa yacu, twahagurukiye mu mbabazi z'Imana no mu kwisobanukirwa kwacu. None Yesu tubera umwungere kandi umwungere mwiza. None Yesu tubera umutabazi, tubera umurinzi.
wabanye natwe Kristo mu bihe byiza no mu bikomeye utitaho Yesu urukundo rwawe Kristo rudutera inkomezi rukadusimbagiza twese turirimba haleluya fasha gukunda abandi Kristo nguko wankunze Yesu tatubereye umugenga ubuzima bwacu bwo kwangirika iri joro hariho bamwe ari umutaka hariho bamwe bafise umunezero hariho n'abafise umubabaro turakwisabiye ngo ube kumwe natwe mu byo tubayemo byose mu byo turimo byose nuba kumwe natwe aragaragara intsinzi nuba kumwe natwe aragaragara kubohoka nuba kumwe natwe aragaragara gutabagwa nta yindi nkingi dufise twegamira atari wowe Kristo mucunguzi mwiza ni wowe Kristo nyene ubugingo nta yindi nshuti nziza dufise ni wowe guherekeza ababyeyi baramukiwe muri iri joro bakamererwa neza ni wowe guhembura abafise imitima yangiritse bakoroherwa ni wowe Yesu ni wewe nicyo gituma umusozi w'amasengesho uko byogenda kose tutowirengagiza duha umugisha uhabwa abantu bose bateramirira izamu ryo hagati ya 3 na 6 z'ijoro ibyo duteramiye ni byinshi kandi turazi ko nawe ibyo dutegekeraniriza ari byinshi gusumba uko tukibaza Yesu wanje ndi kukuganiriza n'umutima utuje kandi nazi neza ko mu buzima bwacu uri kuhagira ikirimba cyawe uri kuhagira ikirimba cyawe uri kuhagira ikirimba cyawe niwakire vora y'ubuzima bwacu nugera mu bwongo bwacu ugabe kandi uganze nugera mu bihimba bwacu by'inyegeje ugabe kandi uganze ntihakagira inzitizi n'imwe iba yobuza icyicaro cyawe ko kigira icyubahiro mu mitima yacu Yesu tukubwira ikintu turagukunda kuko ari wowe wadutanguje urukundo Pawulo mweranda ariko aravuga yaravuze ngo birarashe gukunda uwukunditse ngo ariko gukunda umunyantege nkeyi ugakunda umunyabyaha ngo biragoye cyane twe twarabisobanukiwe nuko twari dufise ishusho ya so wawe wari wasize mu ijoro nuko twari dufise ishusho ya se umwami wacu ari wowe Yesu Kristo none Kristo mukunzi mwiza kwiyo shusho y'Imana itavumika dutandukanye n'abatuvuma udutandukanye n'imivumo udutandukanye n'ibisuzuguriro udutandukanye n'imibabaro none Kristo mukunzi mwiza kwiyo shusho yamushobora byose idahura n'abayicira kwa mate kandi ukabora yaciriwe ko kugira ngo icyubahiro cy'Imana kizamukire muri twebwe mukunzi mwiza Yesu Kristo tugire neza ibidusuzugura ibiduteza akavuyo ibiduteza imibabaro ibiduteza agahinda udutandukanye nabyo zobukoze hari ikindi gitumye tuza kugusenga muri iri zawe none ko bakugaraniye ahantu atanumwe akubona n'umubyeyi Bikira Mariya atakubona na Yohana wahoze ku gikiriza cyawe atakubona none niwo dutabara Yesu kwiga byose wabikoreye ukabyemera kugira ngo natwe tuzohabwe ububasha ubudahanga n'uburenganzira bwo kuba abana b'Imana babushitse bazira akavuyo n'agahinda
Kristo umukunzi mwiza niwo tugirira neza niwo dutabara ukadutandukanya n'iryo shano abacu bafungiwe tutabona abacu barenganijwe abacu bari kuryajyana niwo tugirira ikigongo Yezu ukabatwereka Kristo umukunzi mwiza mugihe wagiye ukora uri ngaha ku isi watubwiye ko uzokomeza ukabikora ndetse abigishwa bazobikora ngo bakabikora no mu buryo budasanzwe ngo uko uzoba wasabye data ngo akabaha mutima mweranda ariwe mutabazi Kristo utware ubuzima bwacu mutima mweranda ni umuduha turasengera abagwayi bakire mutima mweranda ni umuduha turasengera ababoshe mutima mweranda ni umuduha turasengera abarushe baruhuke mutima mweranda ni umuduha turasengera abanyagahinda bashira agahinda bagira amahoro kubera iki ni wowe rutare rw'ubuzima bwacu ni wowe twiringiye ni wowe twishimiye ni wowe twizigiye ni wowe byose ni wowe muziranenge ni wowe mutabazi w'abakristo ni wowe mukanditsi w'ubuzima bwacu Mukama Yezu wumve gusenga kwacu uhembura imitima yacu turasengeye abana bawe bagwaye kugira ngo bakugwe ku musozi w'ubugwayi turasengeye abana bawe barushe kugira ngo ibibateye uburushi byose bikugweho mu izina ryawe igeranda harakari ku mutima tutogenda tutakubwiye hari abana bawe uyu munsi bakwandikiye dokete hari abana bawe uyu munsi baguhigiye umuhigo hari abana bawe uyu munsi batakujyajyanije kimwe muri 10 hari abana bawe uyu munsi bakoreye umugisha cyane ku buryo bw'umwihariko muri uyu muvukano wa studio restaurant Komera Kristo ni muzima igituma ndagusabye ubaho umugisha gwije kabiri nukatamuka w'idini warubayoboye ndemera nakekeranya ko uwakoze igikorwa cy'urukundo uwahigiye umuhigo muri uyu muvukano nta muka w'idini wari umuyoboye ahubwo arayobowe na mutima wa mweranda ko nta kindi badusanganye nta yindi nzimano badusanganye usibye ukuri ku ijambo ryawe riri muri Bibiliya nyeranda canke ntagatifu none Mukama Yezu ku buryo bw'umwihariko kuri uyu munsi wa gatandatu mbere ko dusozere munsi wa 277 ndagusabye ikice 10 ciriza risozera ya mazamu y'uwo munsi ngirira neza unyakirire aya mashini waratubwiye Isaya byandika mu kigabane 44 aravuga ngo bose bazumva ijambo mwatuye ngo barakarishira ku mutima ngo kandi bakemera ko Imana iriherekeza ngo nayo yadusezeranye ko izoriherekeresha ibimenyetso n'ibitangaro nurabe intege nke zanje nurabe ubugome bwanje nufatire ku byo nkora nufatire ku byo mvuga fatira ku cyo wanditse ufatire no kuri ryasezerano twasezerana turi babiri wa Mose nutashingira kuri ryasezerano twasezerana turi babiri cyagiye wankura ku cyapo cyagiye wamara umubabaro cyagiye wankura ku mwambaro w'ikigandara cyagiye wamakwisobanukirwa cyagiye wagobora ururimi rwanje ahandi hose ujya gufatira sinjya kwerekwa ariko nufatira kuri ryasezerano nungana wa musi wasanga nihebye ukambwira uti humura wa musi nagusabungira kabuye kandi ukambwira ngo birashoboka Yezu fatira kuri ryasezerano fatira kuri wa musi nakubwira ngo ndashaka untumiye ushaka fatira kuri wa musi nakubwira ngo ndashaka unkoresha icyo ushaka fatira kuri wa musi nakubwira ngo ndashaka unyigarurira fatira kuri wa musi nakubwira ngo ndashaka ungabe kandi unganze fatira kuri wa musi nakubwira ko atarindi jambo ngomva kumva mu matwi yawe yanje usibye ijambo likomotse ububasha bw'Imana icyo dushaka nicyo duha agaciro hesha agaciro icyo wampaye kwatura uhumugisha ubwoko bwawe uyu munsi natuye umugisha nawe nja kuwaturira naho nawaturiye ndacyawureklama ndacyawusaba abona rawaturiye bakiwureklama baracyawusaba ubaye binyuze hahandi
nyine hamwe mbona ko bidashoboka ububaye kandi abo wawuhaye muzamuriye amashimwe. Icyo nagushimiye kandi icyo nakwemereye kandi icyo nagusezeraniye sinzogemuka. Uyu mwanya naragemuka ko bampera umugisha, bampera umunezero, bampera ibyiza, ubaha ibyishimo, barinde kubabara kandi ubagurira imbere. Abakobwa bari muri bo nubahe kwererwa mu mihamagaro yawe, abahungu bari muri bo nubahe kwererwa mu butwari bwawe, abagabo bari muri bo nubahe kwererwa mu cyubahiro baremanye, abagore bari muri bo nubahe kwererwa mu gikundiro karemano cyawe. Mukama abagwayi bari muri bo nubakiza ingwara kandi z'ubwoko bwose, sinokangwa na sida, sinokangwa na kanseri, mfite ubuhamya ko bikiza. Sibyo numvise nibyo niboneye, sibyo numvise nibyo jewe nyene niboneye n'amaso yanje. Abapfakazi bari muri bo bagomba ko batabara, ko bacira iyindi nzira bumva atagaye ngo bafise. Mana bagirire neza uzobukoze. Arabumva umenga bakeneye, ahani imitima yabo irareremba ntihagaze hamwe n'iri hamwe. Harabumva bakeneye icyubahiro gikomotse mu kuba bitwa abagore ba runaka. Inzira zawe zirenga igihumbi. Abafunzwe bari muri uyu munsi bakoreye umugisha. Mana ndagusabye nurabe ngo ndahagaze, nurabe guca bugufi ku mutima wanje, urabe kwizera kwa marangamutima yanje, ukore icyo waduhamagariye kwatura aha mukagikora. Yaba yarejeho mba nabikoze n'imyaka, ariko konzi ko ngorera Imana idatezanye igisuzuguro, idatezanye akavuyo, Imana itivugurutsa kuco yavutse, Imana idakehanirwa, Imana idasuzugurwa ngo mudakehanirwa. Mweranda wa Isirayeli mutananirwa. Nishimiye kugiye kubaha ibyo bakeneye, cyane ibyo twabatuye ko ushingire kuri rirya shishiro, kajya gashishiro ugasa neza, ugashingire ko ubagirire neza. Nsengeye abihebye abona ko uyu munsi wabereye mubi. Mwene Sirake yaravuze mu kigabane cya 33 uhereye ku murongo w'indwi, avuze ngo hari ukutangana, ngo ni kuki hari umunsi usumba uyundi, ngo kandi umucyo wose w'iminsi yo mu mwaka uva ku zuba. Yaravuze ngo mu by'Umukama yategekanije iminsi yarayitandukanije, ngo Umukama yaravanguye ibihe n'iminsi mikuru. Mukama wabaye mu munsi mukuru uyu munsi umwongera uwundi munsi mukuru, umwongera kandi kanyamuneza. Wabaye mu gihe cizo uyu munsi urushirize kumwitaho, kuko ngo muri Kristo Yesu niho tubaye ububasha bwo kuva mu bwiza tuja mu bundi. Wabaye mu gihe kibi nawe umugirire ikigongwe, umuhumanurire kiwe abone umunezero. Bibiliya iravuga ngo iminsi imwe Mukama warayiteye iteka urayitagatifuza. Uwo mwana wawe uyu munsi avuga ati umunsi Imana yawuteye iteka irawutagatifuza, ongera umutagatifurizo uzobukoze, kuko ndazi ko abenshi bahize imihigo kandi tuzongera kukuryaryanya cyane kimwe muri 10, kuko twaratahukiwe ko hariho dukurirwa ko ivyonyi iby'ubwoko bwose. Windi minsi nayo Mukama wayishize mu gitigiri cy'imisi isanzwe. Uri mu munsi usanzwe ntiyatwenze ntiyababaye, byabaye ubuzima rusange. Inshingiye ku muka w'abazima afise, ndavuze ngo komereza aho nyene nyagora ku ngoma, umwereke nubwo budasanzwe ashobora gusarurira muri uyu munsi yabayemo, kugira ngo turonke umushinge w'umunsi weje mu 278. Ngo abantu bose bava mu mukungugu, ngo uko Adamu yaremwe mwivu. Umukama yarabatandukanije akoresheje ubuhinga bwinshi, abicisha mu nzira zidasa. Ngo bamwe yarabahezagiye abatera iteka, abandi arabatagatifuza arabiyegereza, abandi nawe yarabavumye arabacubya abakura mu kibanza cyawe. Niba hari umukristo uyu munsi yabwiye Imana ati nunkura kwikicangire, ukankura ku uyu mubabaro, ukankura kwa gagahinda, akaba yari yahuye n'ikimuvumisha, ikimukura ku butagatifu, Mana ndagutarikiye kwibiganza. Niwe wakuye Daniel mugoba gw'intare, ni wamukuye gusa si mukwinabo kwisi kumunyaga, waranahamurindiye. Niwe warindiye Samusoni mu maboko y'Abafilisti, niwe wakuye Samusoni ku bibero bya Delila, niwe watumye Samusoni agirangiza ku buryo yanditse umuntu wari kandi ubuzima bwe butangaje. Mana niwe wari waratanze itegeko ry'uko batazomukoza kugwembe. Dufashe uduhe mutima wa mweranda, duhe kumvira itegeko ryawe kandi no kurishira mu ngiro. Hari kindi Yonasi wamumajije gatatu mu nda y'urufi, ntabwo yigeze murya.
ntiyamuriye ngo byemere sinzi ko yari hanze ntabwo nibaza ahubwo kwari kugira ngo umugambi wawe ugaragare kandi burundu Mana garagaza umugambi wawe burundu garagaza ko dukunda garagaza ko turi kugusenga mukuru ibidindira by'amaguru y'abana bawe ikinyatsi bagendana mu biganza ibijyanira bagendana mu ruhanga ndakuje amazina yabo mu minwe cyane kuri liste y'ababarozi bashobora kwatura ko urupfu cyane bashobora kugaba akagenza uko bashaka ndase ko bakabagumiza mu gatebo k'ibyago ndavuguruje ububasha bw'abasuma ubutunzi bw'ubwoko bwawe ndavuguruje ubutware bw'abambutsi ndabyase mwami w'abami ndabyase rutare rw'ubuzima bwacu ndabyase nyaguhora ku ngoma ndabyase kibasumba ndabyase kibirengeye uyu munsi nasi bitudodorera ko mu ijoro uyu munsi nasi biduhumanya mu ijoro turi mu minwe yawe nka kugibumba riba mu minwe y'ubumubumbyi kujya wenyene ubwiwari bumba bumba uko ashaka n'utubumba bumba uko ushaka kugira ngo umwasi umurozi umukinzi umwangushi umusuma umwambuzi nasa turondera cyangwa arondera icyacu cyane cyane kiza twagenewe ntaronke na kimwe natwe ubwacu naturonke erega twebwe mukama turi mu minwe yawe kuko niwe waturemye ni wowe ushobora kutugerera ukaduhingera ukurikije ingingo yawe kandi turazi ko kugikibi niciza bibangikana niko n'ubuzima n'urupfu bibangikanye rero ubwo rupfu tugwegewe inyuma kandi turateye namwe turagwase ubwo bukene tugwegewe inyuma kandi turabwase ubutunzi turabwegereye munezero turawegereye ikiza turabyegereye ibyishimo turabyegereye iminaniro turayase tukuramvuriye kwa maboko duhumugisha no mugwiza iri joro dutera iteka iri joro duteturure itwogenda tutakuvugirije impundu itwogenda tutakubwiye